KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kakanhun jongka Gracious Givers Foundation bat ka Lions Club of Shillong Divas harangkat ka jing trailang bat ka Hope Clinic Shillong kila penlong ya ka lempung ai jing semar ai na bentagi pait nong shnong jongka upper bat lower lumparing ya ka bala penlong ha ka singisa jan jongka tayo baladep ka khat sautrik ujemang arajar arpuar ya kani ka program la pelong ha Road Upper Primary School kenjat football upper lumparing Kajing ajing semar ai ya gani ga health cam ha gani ga sngi ga kentup ya ka eye check up diabetes but dental check up na banta gitu gi badan kam la sam ai ru ya yit khmat bat ki wei Kadi ha ka bangila yo abiang banwan ban yu kzat ha kani ka school Road ka badan kam ha kani ka than ki jing rap hi briu na shani ga jaka shop Kedung kong ay ay kublay ulit ng rat na iyo apat kong kapor mata ka ay kasi ka babiang bangin penya siya ini ka program. Kajing kublay juga kalong ni kong ay siya ilong pasnong ya ka school principal juga school kila ay la dan long ya ka program kata ka medical free camp ha bade benta juga diabetes eye check up bat ka dental kini kilai tili ki bangin ai ka jing smart ai lingba ka jing rap na ka Hope Clinic di Dr. City bat na ai ka break ki Dr. Baro ki bala bala ko kan kan ta ka disni bat ka men ani sha khmat bangin am yo sha shu ki di ki benta ki bangin la ban serve ka Lions Club ka yang na moto ban serve bat ka Gracious Givers ka yang na benta bangin ya le bha ta ki kam ba bha bangin le bidi nuksa ki we bat bangin ni pen ka tiu ya ka imlang ka sa bangin nyarap iwe da kakam bhabi le tingi iwan hangni pelut ipor bangin le ai na mata kan islam but needs can kan ka jing bentoy kan bangla ai ka jing bentoy babun pat ke ban sawan bangin dang la penyak shu kum ki kam bhabi ne ai ko ble shubun ru ye na ka shulong ni ki platform ta ban wan thai ko bon platform ta asni ban penrap le ha ban penjang sawa ya ka kam ka bangin le lingba ka ko media jong phiru nin pen siam sawa baki wei ru kin ya no sinyam lang ha bagi ni trei bha mon so bha nam ta ka imna ka sa lang nam ta ka imna ka sa lang project ni ji ba ro ko sha ni jalla kubri shiboni phi baro ni scam bagi na Now I would welcome all the doctors from Hope Clinic, especially who have given all the valuable time and the whatever they have, they can just communicate and serve the society from their well-being. Now I would like to welcome all my old members. Even I would like to welcome the Gracious Giver Foundation, who with the collaboration with them, we are going to do such a huge and big camp. And then with the collaboration with Hope Clinic also, we are going to conduct this camp, and I hope that we should always serve the society for the betterment of the people. Thank you so much.